ni wake welba force musioka John wetu bingura kilimbu chawe ya newe ya saa inyanda tukia 19 ni Friday mundu wakwa olamu nyana kuyetwitha twenda kuthikwe ya mwene pole mwana ndo wathuko mawiki muima iteka nyoa kendo kidithu soda muthithu okiwoke dithu ukoka nyama ka ko toka thiu ke ya pole momwe no yemo no chumwa ki makokelia mabia withe no ya wa mwako ko na withe ne ya wiva ibundiseke la Friday ukathiu ke ya mwene pole no ndo wonoa ombesa ilo manda o isu nini wasi ayisi akuyana tilawa nini ukathiu ke ya mwene pole ndo baingo maisha ange tio ila wathogomie Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ayo yuweka siye maisha biwethe na ndutambwa weekend kana ni muthenya wa kuya mwe pole umunde tunajiachilianga ki Friday kilunguni chawe ya newe ya mwithu kisiasa inya sena ndatikia 19 itina watani sena kenza ya na kana mbilo man mbilo kilunguni cha amuka na mbaito ndikwate wachewa nesana ni mwamukie na mwali kawe yane na mukethira na muthocha tuko kumaki Friday umunde we ambozi tumina hata na indi tukaliko maondoni yange nondo ndo ngeto na kwika na ma tukubala mai wanakuimbesa lakini no tuiye mwipole paingwa ndo ngebethe wa kwa watho koma monde jumala sio kathi ukanywa kalilo kathithu enda uisa okitheri ndi umunde no sense yo menu ukayangima na katema ya mwene pole mwiyo na wenda kuongelwa bina ndo ndui spare kwa watho koma wanoa enda treat ta mundu umunde Friday no kanywa kilonyisa the amount de mo kanesa karibu tena kilingu chawe ya newe ya Friday edition matuko miongwele nana mwe wangatano mwaka ngilili miongwele na inya nyine tawanita ndani kama mutongo inache wanesa na nonga twende kuyotoma nondo na kuyembesa misituma hatu na ngwa ndaya kata ilaka uona wene ngobu oba uwitha awe nondo uyembesa wana abika ko emisine thathu kuma ilo byo yewe ando ndhe kuto ine mesi ni ukie ayu nondo witha ana mbesa witha labda wendoka iyo ukuito ka shopping ile matambo ayo ukie kata ila kunenga wano uyolo thukuma utawe yani ukonea ndo simo mateo sa watu mya mundu please call me ndes yo kukunea iyo ya mundu mwakwangu niye ona wiko mukoba kwitoma karibuni sana ngima situ sake 92.5 ilobi masako kajado merwembu na mawidhi loko yana yamweka tuno ina ni edukisema ituma mwingi 100.5 ni edukisema ituma makuweni 106.5 nige Twicho ndetu follow the no page Mbaito FM the radio station Twitter, Instagram, TikTok huku ndani @Mbaito FM ile kendeli tana namba yetu ya tumani mkuvi 22925 namba yetu ya SMS ukandabya wendea udhuko maneso ingaliko siba isaya mbe wise nesa ayo lichadhuko miweyane ndabya wibane walika weyane kana monde ni Friday wewe ambosi we na mukande iwe nesai ekato wana demande imombosi Friday ando ima kodhaku waka utuluko iwe yani ona mathi maumala atane wile sana na ko imundu ko uwe yani ando ima ndiye kwambise weekend isaya mbe lichadho kumiwene kwisila Facebook ya Mbaito FM the radio station ne follow ndino page ya nita ndani kama mutongo hii alafu tuchape kazi sasa inginya saa mwanzo tondo kuandikitu tondo tuweka adoko miyuma like babe mwene adoko miye wanda byo mwenda hata mwedoko melaba monde Friday ili ataita feel good Friday nita wakamo chongo good morning isema kinge manzi inengelele mwitu ya musumbi chondo kisema kinge manzi inengelele mwitu ya musumbi